Oke. Madang orang madang luwe. Ada kok piye mangan. Ya telugoh ya. Kudu lu malah mangan sambel minggu. Kalian lalu utamakan saya. Kudu lu kedulang sambel minggu. Kenal minggu. Pabrik Kalyong yang terbanter lagi nih. Iya. Gonten mbakku. Kalyong ras pilih ngono. Kalyong iki pabrik yang terkelepe. Bunda. Umi. Diet. Kameramen selalu selamat. Sambel tok. Sambel aja. Sambelnya menyit. Anu dulu. Slebek. Duri didoi slebek gak konek. Ora jelas piye to jelas to. Lele. Mbak Kuto iwak lele. Antuk le. Ayo cambung lho. Yo piro sih?